Бұл шығарылышта біз сіздерге көре қойды көрсетеміз туғандар. Бұл жерде 7 баш, 4 қой, 3 қозы. 2 қошқар бар екен туғандар. Біз biraz кечірек Қарабалтаға келдік. Сатыла тұрған қойлар бар екен, бір четте маалымат береміз. Көріңіздер, шу қойлар жаққан болса байланышыңыздар. 4 қой, 3 қозы. Алдыңғы 4 қой, мына қойлар кетті. Көріп отырсыздар, аз күн қараңғы туғандар мұндай. Қойлар сіздерге темный көрініші мүмкін, бірақ шынында сары қойлар. Мына көріп отырсыздар бі? Қанша тиштік қойлар бұлар? Bu қойлар şu. Esenmek. Koçkırdı koşarsın kozunu alatırın қойлар. Қойлар жаңы 4 tiş, 6 tiş. 2 yaş, 3 yaş. 2 yaş, 3 yaş ha? Ona 3 kozunun birisi erkeğe, ikisi urgaç eken ha? Çekedegi. Koydun emesini toluqta koyulup. Қойлар 84'ten öyde koyuyorlar. Kulaktan 19 ele de koyun. Aşktan, ayıktan bilesin. Şu koyular ha? Çok da öyle. Şunday toqtasın qana, baş taşını görüp alsın. Göre turganlar. Mına toqtun nemesini qalqattan şu an. Koçqarın tomşuğunda. Buna o qoçqar eken. Bu erkek koydu. Erkek. Buna urgaç toqtu eken. Qancha aylık bu toqtu? Bizde tuğulanlar da var. Küzdегі туылғандар? Мына күздегі, ona şu dekabrский etiyor. Мына ақ сары тұрады ғой туғандар. Мына декабрьский негізі қышқы болса керек дейді. Kışkılar. Қышқылар туған. Urgaçlar. Urgaç. Moşni. Hormonlarla koyacak. Kulaqları uzun eкен. Mına qozuchu sarı qoz. Qaqdan tap aldыңыз sarı qozni? Sarı kozunu qamak verme bileceğiz. Жаман арық екен ha бірақ. Koz bardığıyla arıp. Бірақ сұлу екен да, sarı qozda bir нәрсе бар ұқсайды. Sarı qoz не жақсы, несі жақты деймін сізге sarı qozdың? Sarı kozunun sarı kozuluğu uzak. Sarı kozunun içi kuyruk, baş, kulak. Құйрығы менен құлағы зор екен ha? Sarı qozdың. Көріп отырсыздар о. Mezgiliге келгенде qoz болады да. Құлақты жалбырақтай жайылғанын көрдіңіздер. Құйрығын. Biraz бағып қойыш керек екен ha? Biraz бағып қойыш керек екен sarı qozdың. Daha qoçqarlar var mı? Qoçqarlar da var. Bundan kim көрсетеміз бе? Azdır onlar dayla qoyarız. Туғандар, бұны көріп отырсыздар, қосымша сұраулар болса, çalып сұрайсыздар. Бұлардың қашан туылғанын, қанша жаштық екенін біз сіздерге айтып бердік. Қосымша сұраулар болса, çalып байланысасыздар. Доставкасын uyuşturup bereriz, Liboy жаққа. Доставка жазам береді. Liboy жаққа uyuşturup bereriz доставкасын. Бағасын айтасыз бе? Бағасын да айтамыз. 4 жан қой қаншадан болады деймін? Күргөй бізге бөліп сатасыз ба? Жақын қояйын ба? 28-ден. Қойлар. 28.000 сомдан. Жалбырам, түшіп берем. Екі тоқты чурғаш тоқты. Екі тоқты қозы, екі қозы 3-18-ден қояйын. 3-18.000-ден сары қозыңыз бірінші кетіп қалады ұқсайды, да? Маған жақтан сары қозы. Көрдіңіздер мен айтқандай. Құлағын шалпып жатқан зор екен, арық екен да. Мұны тоқтыда жаман арық екен. Барды қарық. Гарбонос екен мұны ола? Гарбонос бірден тұмшы бойынша алдым да мұны мен. Тұмшығын еле бағала алдым. Мына нар тоқтыңызда бір көрсетіп қойын. Мына тоқты. Солықтың бір өсі. Екіншісі, бұл 3. Мына 4-ші солық туғандар. 4 солық. Şu çekedегі өкі 4 ішке жаңы өткен. Қайсы чекедегі? Мына қызыл менен күрөңү. Бұр екеуі. 4 ішке жаңа өттір. Нарқылар 6 тіш пе? Нарқылар 6 тіш, 3 жаш, 2 жаш. Қой, қозы бөліп пе? Боғазы жоқ барасында? Боғазы жоқ. Боғазын қайтан біле, азы жоқ қоғылар боғазбасы. Күзде қачат дейм, жүрсе? Қошқарды қош керек, алыш керек біледі. Құлақтарды мынандай, жалпақ құлақтар. Құлақтарына бір памдат көріп қой. Мынандай, ендеу құлақтар. Ендеу жалбырақсы мал ба? Мына 4 солық туғандар. Қошқарларды көрсетеміз бе ме? Жүріңіздер. Туғандар, қойлар жаққан болса байланышыңыздар. Мына тоқтылар орубай бы? 2 тоқты? Құда қаласа азыр орубай. Орубай жоқ, а? Зыңқ. Болды мұны. Отты отыр. WhatsApp номеріма, ошо номерде çalsanarda WhatsApp'ta 24 saat жауап береміз. Болды, чала өрестер туғандар шуларға. Biz hazır Қарабалта шаар тараптабыз. Қарабалтаға жақын жерде. Қарабалта Күргөйгө жақын жерде. Қазір қошқарлар шығардық туғандар. 2 қоз қошқар. Мына жерде қоз қошқарлар. Бирок ары қарай қоз қошқарлар екен туғандар. Биринчиси мына. 2 тиш пе булар, Тиш жарганбы?
Tiş jarıp. Evet, dişini gösterip berip koyçu, az ikincisini gösteririz. Onu kulağı uzun, moyun uzun. Ana, boldu, göründü. Oldu, göründü. Ta kuyruk başı jayında biroq arıga eкен ha qochqor ha. Maşallah. Na tuğanlar. Gördüңүздөр bü? Baylanışыңızдар tuğanlar. Bir nemege şerik var ede şoň koşaýar. Tiş jar tur tuğanlar. Parametri kança bunun parametrleri? Parametrleri kança? Var. 85 dep koydu. 85? Öderak çıgatanlar. Minimalni 85 ha? Kulak. Beli uzun eken ha? Kulaqtары 20. Tak, kengisini göstereyli. Tak, muna qochqor. Bul boy uzunroq o'xshaydi ha, o qaragandan chiri. Esen. Maşallah. Esen 25 ben. Maşallah. İki diş buldu. Iki diş. İki diş be. Gerçekten iki diş. Canlı iki diş buldu. Şu da şu. Güzel. Diş canı jattır ha. Boy kança bunun? 90 boy. Boy 90 boy ha bunun ha. Qochqor boy 90 eken tuğanda. Qochqor. Maşallah. Qana, bunaqa jetiresinchi bir. Qochqorning janiga. Jetegini göröl. Eki öteň arık qoy, qochqorlaryň. Boşatasız, qanday qılasız? Kuyruklarını yaxşılap koydu. Ya kuyruktu gördük buna, son kuyruktары eken. Eki öteň kuyruğu son eken. Buna ondan da arıqırak eken. Bul arıqın jelgesi, bul da arık eken tuğanda. Qanday deysen, bularni balalarını ayta berебizби же özüňiz kommentariy berinçi qochqorlarga ne deysiz? Bunun açıqırak söýet eken ha. Kulaqtары da жақсы eкен. Mına qılayçı, toqtaňçı qana. Nos jaşırakday göründü, maga jeki öteň ele öje. Endi iki ay razınca kılışım mümkün. Buna koçkol ne yaptım keçe maşinanın içine mal uğraştım tutup kayrılıp kaldı da bırak. Korkunç yok bu. Korkunç ançalı yok bak. Aha. Koy çiş. Oldu, koyup jiberiňiz. Tak kirpir edasiz. Maşallah. Kirbe. İşte tuğanlar gördüğünüzleri ayığında hoş ayı tutar bir jol. Şunda hoş gerek var. Maşinadan. Maşinaga paber tugum men. Taramara degen gerek yok. Hı. Erden o şeyin içine sızıp atsa korkpay ele koysa bolat eken da. Oşo koçkol oşo kişine oqsap atgan üçin 30 ming so'm koyam. 30 ming so'mga oşo qochqor da. Biraz 30 daha ming içine so'm. düşürüp berem. Hı. Oşo zamjenesi var. Hı. Biraz da oqsap. Yok katı oruay bu. Yok. 30 ming so'm eken tuğanlar biraz kemi var. Bir kunda ayıp kötebi. Nargısını kançaga koyasan? Arpını Aha. nasıl jakın aytayım mı? Aha. 37 ming. 37 ming. Oo. Süzüş ketmesile boldu tuğanlar. Bu 37 ming eken. Bunun artı garbanos. Arıqırak. Bunu 30 ming so'm deydi tuğanlar. Baylanışыңыздар. Koylardı gösterdik. Qochqorlardı gösterdik. İki qochqor koyuluptur. O jakta toqtular menen tuğanlar. Toqtu koylar menen. Ona hoş bola. Tuğanlar baylanışыңızдар anlamasa. Salamatta kalыңızдар. Amançılıkta görüşkönçe. Karabaltıdan ısılar satıkka çıktı. Ona hoş bola. Açık mı?